ده بن دروشما ناج جودکاری راورن ام بهفره انجی هر دره جبو جنان جه بهلن کوردیناسیونا جنا دسته پرورده و فیرکرین یا کانتونا جزیره جوینا خواه یا سالانه لدار خست. جوین لناوندا پرورده و فیرکرین یا الباجار قامشلو لدار کد او تیدا به دهان جمع مسته اندامین کنگراستار ریوبریا خسارا کانتونا جزیره و مجلس عملبات شهیدان بشدار بون. د جوین دل سرناوی ریوبریا خسارا کانتونا جزیره و دسته پرورده و فیرکرین آخافتن هات کرن. آخیوران بالک شاندن سرولاجنان دواره پرورده ده خباتن کودوی ساله ده هاتنه مشاندن و رولا ماموستین جن ده پرورده کرن آخوندکاران ده. پشتی آخافتنان پرسپکتیفین ریبر آپو و راپورا سالانه یا کوردیناسیونا جن آدسته پرورده و فیرکرنه یا کانتونا جزیره هات خوندن. جوین به نقاشان و ورگردنا نرینان بداوی بود. فإن مسيرة المرأة شخو اف جوین پشتی ریز جوینین کو لباجار هاتن دار خسن لباجاری مجی جوین هاتن دار خسن بوجداریا هجمارک مزن جمع مستیان اندامی ریوبری خونده کاران نرینین دولمند لسر اساسی وی جوینا سالانه نهاتی لدار خسن ام جوکی بردفکن جن این خسرین گشتین باجارم تولیوی جوینی دبن هر سالانه اف جوین تل دار خسن با ارمانجا کو امکاربن دناوا سالی دنرخاندن کشکار خباتی خور بکن گلو وەکژن حتا چه ئاستێ مەکاری بۆ خۆبڕی خستن بکە گەلو وەکژن حتا چاسێ دکارن پێشەنگی بکەن یعنی شۆرەشا ڕۆژاوا شۆرەشا ژن تێناسکردن دقادا پەروەردەی دەجی ژنان پێشەنگیەک گەلێکی مەزن کردیە ji ber rêjeya herî zêde ji mamosteyên jin jinin birastî ji mamosteyan jinin yani rêjeyek pir mezin jî hem wek dayîk hem wek mamoste pêşengiyê ji perwerdê dikin di nava civakê de ji ber vê yekê pêstî heye ku em bihîn bêhtir van mamosteyan birî xistin bikin li pêş bixînin astawan asoyê wan li pêş bixînin hem jî kêleka wê jî zehmetî û hastengiyên ku weke jin rastî wê tên yani hem de aliyê malbatî de bi civakî de bi hem de aliyê kar û xebatê de bi gelek zehmetî û hastengî tên kişandin divan civîna de bal tê kişandin ser hem erênî û kar û xebat û destkeftiyan hem jî zehmetî û astengiyan got em karibin çareseriyan ji wan re dênin bibin bersif ji pirsgirêkên hem mamosteyên xwe hem xwendekarên xwe